m'a présenté nous Falen Sichoulout qui c'est un jeune boxeur haïtien qui a évolué dans la cour Chili. La pratique boxe spécialement dans la commune qui est là depuis plus passé 5 l'année depuis les vin Chili. Donc jodi à la il veut venir professionnel. On nous aider lui, on nous garder talent jeune garçon ça, on nous partager, on nous quitter un mot positif pour lui. On suivre combat ça ensemble avec moi. Te corta mucho la distancia, se te pega mucho. ¿Ya? Ya, muy bien. ¿Y ahora? Eso. Sal de ahí, sale. Eso. Sale. Sal de ahí. Sal de ahí, eso, perfecto. Pegante, ahora sale. Maneja mejor la distancia, que no se te pegue, ¿vale? Y con los pies, no con las manos, con los pies. ¡Soy yo, pero más rápido! Mirando, no pierdas piso nunca. Sí, vamos. Ahora sigue, adentro. Sigue adentro. Ahí más, pasa. Paso para atrás. No le dejes la distancia, no le dejes la distancia. ¡Tiempo! Bien, muy bien. Vamos, ahí. Jordan.